Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rilana ieu nikmat barakae, kita sudah memasuki malam ke-7 bulan suci Ramadan. Insyaallah mirori rampe rilana ieu nikmat barakae. Jadi judul yang itu tetanggaku adalah idolaku. Agar yaseng, maka dayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe rilalan hadisna. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Nani tau matappe lori pungala ta'ala nani asori munri taru laloi aja lalo na padiri ati palibolana. Batuana ada salah satu tanranna to matappe se dia rupa tau yana ritu nasaba dekna na padiri palibolana. Sehingga kesahabana Nabi tamalaforo ya Rasulullah suruna pungala ta'ala inna fulana ta majapuan kasi di makun rai iye makun rai makasti sempajana bukan hanya sholat wajibnya yang bagus tetapi namo sempaja sunnah na makasti to makasti puasana bukan hanya puasa wajib yang bagus namo puasa sunnah na makasti to bahkan sudah 2-3 kali naik haji na ye ke surona pungala tala iye makun rai bali bolana ore alau manora mania degana si wadah. Benika pangka bali bolana lo ya senamo ro ya se de to ne wadah. Ya. Akhirnya makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya ahlul jannah hiya ahlun nar itu makun reye tama irna kapacalana pungalatan. Na ye kay surona pungalatan ka korose di makun reye. Alhamdulillah nareko sampaja wajibna puasa wajibna makasti na yeke makura sampaja sunnahna puasa sunnahna. Na yekia tamaka kastinna ribali bolana. Makasti akada adanna makasti pangkau konna batena pangkau ka ribali bolana makasti. Aga nasa nabita hiya ahlul jannah majapuna itu makun reye sai lisa suruga pamasena pungalatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berarti ir bali bolewe nasa teriolota naiya bali bolewe papade sila surangi. Menurut ande gurunta Imam Syafi'i ya sange bali bola macawe 40 lorai 40 lalau 40 manora 40 mania bali bola macawe mo pasanero. Asa hingga perlu niripahang agar kira-kira kewajiban talori bali bola ta. Nah sabaye foto na iris sama PDC nareko iris tangero tugas ta ribali bola ta. Sehingga kesahabat Nabi tamakutana ya Rasulullah mahakul jari ala jarihi agaro kewajibanna bali bolewe lori bali bolana. Napi bali na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakul jari ala jarihi na iya kewajibanna bali bolewe lori bali bolana yang pertama in marida uttahu nareko malase bali bolewe jokaki siaraiwi. Nah, jadi nareko masya malase bu bali bolata joka kisiarai. Cuma syaratna ero nareko joka ki mita to malasa yang pertama de na wadi mita monro macarita. Nah sama makana tu pasan na toriolota angka talun rupa de na wadi meta ki bertamu. Yang pertama risesena to bolewe sompe. Ya nareko to bole sompe de wadi ki meta bertamu na sabamage melo istirahat. Yang kedua dena wadi kimeta bertamu risesena to malasewe. Magi dena wadi nasabayar to malasewe butuh istirahat yang banyak. Yang ketiga dena wadi kimeta bertamu risesena to butim parhui. Nasaba magi meloi manu.
melo mano. Tapahani. Ayana talunasan ri gurutai. Asa hingga nareko to mita to malasa aja na meta ki monro korma cerita sa bangka to tahu. Ena tambai melasana to malasai. Naira ni macerita bahkan ang kato tahu ena pak betor itu malasen sa aga palasatan sana kena kasih poso. Nasai makola da tu lasana neneku na soju. Na tambai melasana tawi bansana i. Aja ide na wadi ki meta bertamu bahkan ang kaki memerengi semangat. Maka dari itulah saat apa insya Allah nariko sabaraki nawala pung Allah Ta'ala nasabak deceng. Nasabak iya tulah sangke nawereki pung Allah Ta'ala salah satu ujian. Nawereki pung Allah Ta'ala untuk mitawi sege egana gang kapega asak barakan nai di rupa tawi. Ya, pada tua pengulutan Nabi Ayub iwerengi lah dari pung Allah Ta'ala begitu lama na ye kesabarai maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Ini yang pertama. In marida utahu. Makoto niro pura terjadi ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onrokan sinna ampena yoro nabita yo dia cirie. Sewa waktu nabita narekomelo joka masam paja subuh, eten kato taritai koryo bolana. Jadi nareko masui bolana nabita, leca itai. Di hari yang kedua, yang kasih naruntu nabita. Di hari yang ketiga, yang kasih. Ya, nasabayar waktu mega to melok pejari nabita. Di hari keempat, dia ini gagal. Sehingga makutana relanatina Nabi tawa, menapa na digagal, tegilaw. Akhirnya nasapa berita, tegil lo tawiye. Setelah mencari berita kemana-mana, Rasul mendapatkan kabar, maka dia tawe to tariengi tairi, yolo bolana Nabi ta malasai. Ya malasai pak. Bengin ro kapang idi ipakorai. Iri sana malasa, tentu maka kemudupan itu. Niga suruh ko. Ya. Tapi orang Nabi talesuri bolana. Natane benena ya Humaira wahai istriku Aisyah angka gabe pakatu. Nasa angka surona Allah Taala dokor ka itu bepewe. Dokor Nabi ta. Akhirnya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam najokai rona tawe. Gangkana Nabi ta joka koro iritana kita weyero maka demin yarna ta iman rasa na ye. Angkani suruna Allah Ta'ala pasti melo membalas dendam. Nasabak ni senger maka dia taritai kiolono bolana. Akhirnya tama nabita. Tapi apa yang terjadi waktu natama nabita? Angka nabita Muhammad SAW maka ada nasabak ada madece. Maka dia sabaraki nariko malasaki. Eke bepat andrewe sariko mangi madisiki. Kira-kira panrulemi di mapakoro. Bu, tulemo kira-kira. Nariko joka kipasai nang kecerita salaki. Alingan nguti tas tanggerakan ni. Nariko melo ki maka ki nabita makoro ampe na nabita. Nariko angka to pejari ki wala ina sabak dece. Nariko angka to pejari ki wala ina sabak dece. Nasabak mega tau aslayero to pejari yang ina kena balan sabuduk batu. Nah ini ka suruh ko. Ini yang pertama. In marida utahu nariko malaser bali bolata angka ki celengi. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah wa in ma tasyayatahu. Nariko mate bali bolata tanterai jenazahnya. Jadi termasuk tu maki apalagi pak nareko mate bali bolata tojo ke kubur mantar ero jenazahnya ro. Aga tujuanna nangka kita tojo ke mita. Ya rega nangka kita ke ri kubur angka dua pasabarang. Asabairo riolo nabita nacangi tawe jo ke kubur Magi nacangi nabita tawe jo ke kubur nasabak mega tahu nareko jo ke ri kubur melelau. Maka dia kubur teledua ka baramagati ka buting. Ya. Sehingga nacangin nabita. Tapi setelah umat Islam bagus keimanannya, maka kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seseorang untuk pergi ziarah kubur dengan dua tujuan. Yang pertama tujuan atau ziarah kubur yang dari itu angkat meloduangi yaro tomatewi. Nah, jadi pak isunnakan itu nariko tojo kami tatomate ajak nipau jana tawe. Ya. Nah yeke adecen nami wadi nipau. Yang kedua tujuan atau mita tomate yang dari itu supaya yang ngarat tomatewe. Sebab mage wadi jaji makariyo aswewe tawe yang antara lo rikuburu tapi boleh jadi besok yare gasangadi idi siantara na sebab mage amatengan ngepura napatan tukung Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, tugas talo ribali bolata yang dari itu ini kurada akrat tahu nareko minrangi bali bolata tapi nrangi wi.
Nah, jadi Pak narekomendra yang bali bola atau pinreng ini. Cuma iro di bali bola ini perlu tuh mengerti nasa bangka tuh tahu ini mana. Lo nama nasu mindra pengutu. Lo si mana su mindra lo si mana su mindra paje, lo si mana ini mindra mana. Batuan ada dena marigaga iro ipinrengnya bali bola tak sekadar kemampuan yang kita miliki. Tetapi yang perlu kita perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, ajak lalu nasabari rona anuang kewe ipindrenga bali bolata nasabari na kena kiriya sangi riba. Itu mega terjadi he. Aga ya riba kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Segala sesuatu bentuk pinjam meminjam yang mengambil manfaat maka itu adalah riba. Contoh, narekomendrangi pantai bali bolata, ini contoh kecil. Narekomendrangi pantai bali bolata, Bu. Tapa makadaki upindrang muak ko pantai ku tapi lisaki way matu ko tafalesu. Wacha to rugi. Ya. Yari ka mindrangi motor bali bolata maka dipindra muak motor rota tapi nareko matu falesi fanno bensin. Ya, cerudi. Ya, magina terjadi mapa. Kurang sabayiro di to mindrangi dia to mengerti. Indra motor na dipake macan ni capu bensin ni beli subawa mi. Ya, dia to mengerti. Jadi Nabi Muhammad SAW narampe makadai la'ana Allahu akila riba. Na tanro-tanro pungala ta'ala to manreengi riba. Wa muwakilahu na niya to mabakelekengi. Wa syahidei na niya to manceji saksi. Wa katibahu na niya to moki engi yeronae perjanjian riasange riba. Aye benar riasa riba hadirin yang dimuliakan Allah nareko memang didahului dengan perjanjian. Nareko didahului dengan perjanjian bahkan narampean di guruta dalam hal sekecil apapun nareko angka bali bolata mindre jarum nampi padangi makade pindra muako jaruku tapi nareko pale sumatu tapace wannanna yero wannanna riba yero harang tapi nareko deto nai dahului perjanjian namun ilakti pole dinindrange bali bolata deto na harang contoh kabali bolata mindra di 2 juta narafi si ula jancinna nindra si ulam ni nasabato mengerti romindrange na paleswi 2.500.000. Maka iro matu 500 sabu de na marigaga na sabak deto na idahului dengan perjanjian. Jadi ko to mindra mapakor makasing. Ya, nasabangka to mindra 2 juta na palesu 1.500.000. Na parogi bali bolana. Nah sehingga terjadilah praktik riba. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah ia perlu diperhatikan jangan sampai ipindrange toni bali bolata akad tamelok bantui tetapi engkato larangan na agama taripapole na sabamage ada unsur praktik riba. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah insyaallah suhu disambungi ritujun na ye bicara tae mamuari na baraka pung Allah taala billahi taufik wa saada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.